Ćao, sam Nikola, vi gledate novi video na Redline na kanalu. Kao što vidite, danas neuobičajeno nalazim u svojoj sobi i ovaj video je čisto nešto obavještajno, samo eto da vam snimim, zato što planiram da od sutra izbacim par videa koji su već spremni. Tačnije, već su bili spremni za 1. septembar, ali sad ću da vam ispričam zašto tad nisu izašli. I eto, ovo je čisto neko obavještenje zašto nije bilo videa dosta dug period. Iako su bili spremni, to sam već rekao par puta. Ali, ajde, nema veze, idemo da ispričamo nešto kratko što imam i onda se bacamo na te nove videe koji kreću od sutra. Znači, desila se jedna jako loša stvar, imao sam saobraćajnu nesreću koja se desila 1.9. tačnije 1. septembra dok sam išao na posao, tačnije prije posla dok sam išao do tamo. U suštini, išao sam motorom i jedan stariji čovjek mi je presjekao 2 trake. Sad manje više nebitni su detalji zato što ne znam koliko smijem da ispričam o tome. Ali u suštini, vjerovatno se čovjek prepao iz krivine kad sam izlazio, stao je na jednu traku, ja sam pokušao da ga zaobiđem u drugu i on je, ne znam šta uradio, jednostavno prešao u drugu traku i stao ponovo, tako da tu je već bilo kasno da izbjegnem ikako tu situaciju, tako da udario sam u zadnji kraj od njegovog auta i nakon što sam udario, naravno, udario sam desnom stranu motora i koljenom, naravno da glavom pa dolje na asfalt i samim tim motor je odradio salto preko mene, bukvalno pao što bi se reklo na krov i sručio se na mene. Na svu sreću ja sam super prošao sa skoro nikakvim povredama da kažemo, slomio sam samo ključnu kost, a s obzirom kako je izgleda udesi i kakva je situacija bila, to je više nego super. Ostale manje povrede, neki podlivi, udarci, neđe rezovi po nogama, u suštini i tako to od mjesta gdje sam udario, ali prošao sam super kako je moglo da prođe, tako da hvala Bogu što sam prošao onako kako jesam. Što se tiče toga, naravno da nemam videa 5, boga mi i više, ja 5 nedelja se oporavljam, tako da videa nema i 2 mjeseca i jače. Tako da sad je 5. nedelja, ja imam snimanje ponovo sutra, da. I to je 5. nedelja, sad ove zadnje 2 nedelje nosim i dalje povez koji vjerojatno ne možete da vidite, ali mogu da koristim ruku za neke manje stvari, tipa da je pomjeram i slično tome. Do prije 2 nedelje nisam mogao ni to, nego sam morao da nosim neku longetu i u suštini sad je to super, zarasta kako treba i vjerujem da ću brzo da se oporavim. A što se tiče motora, vjerujem da dobar dio vremena neću ni smjet ni moći da sjedem na motor, zato što još ne znam šta će biti s motorom, čekam osiguranje da završi sve to, pošto po policijskom izvještaju i po svemu ostalom ja nisam kriv u tom udesu što se desio. Taj čovjek stari je kriv 100%, tako su meni rekli, tako su u izvještaju napisali i samim tim čekam osiguranje da vidim šta će da se desi s motorom, pošto je to, koliko su mi rekli, stariji motor i tu je procjena već malo nešto teža i nikad nije to nešto potpuno, tako da vidjet ćemo. Ako se bude naravno isplatilo da mi sređujemo motor, to ćemo i da uradimo, jer eto imat ćemo onda barem videa za YouTube, izgubit ćemo vrijeme tokom zime, jer vjerujem da će biti kišna zima ponovo, tako da eto imat ćemo šta da radimo u garažu i da snimimo, ali ako dođe do toga da vidim da je prevelika šteta i da se ne isplati, jebi ga, daćemo motor od dijelove ili nemam pojma, nešto ćemo smisliti od njega pa ćemo kupiti drugi kad bude sezona. Ili zimi sad ako budemo našli neki koji mi se dosta svidi poput ovoga kao što mi se svidio. Jedino mi je žao što je motor bio u stvarno vrhunskom stanju, bio je očuvan nevjerovatno, motor stvarno bio kao nov, znači imao je 3 ogrebotine koje su nastale od nekog zida kako se naslonio i to je to. Stvarno bio je očuvan jako dobro od prošlog vlasnika i od svih njih prije i samim tim se zahvalim prošlom vlasniku ako bude vidio ovaj video, zato što sam stvarno ispoštovao za neke stvari koje mi je trebalo da pomogne. I da, krivo mi što je motor bio jako dobro očuvan, a evo kako je završio. I što je to bio trenutno jedini motor ovog modela, tačnije te serije 2006. godišta 636, jer posljednji koji je bio je tragično nastradao u udesu i ništa nije ostalo od motora. Tako da to je bio posljednji 636 ispravan i u voznom stanju registrovan u Crnoj Gori koliko ja i ovi ostali ljudi znaju koje sam pitao. Tako da vidjet ćemo da li se to isplati, pošto ko mašina radi, nemamo nikakve check engine greške, motor, kažem, mašina je ispravna, sem hladnjaka, sistema za hlađenje, to je sve popucalo, znači kompletan prednji kraj je polomljen, tako da od toga zavisi dosta da li ćemo da ga popravljamo, jer tu ima dosta velike štete, kompletne vile, trougao, znači kompletne plastike, sve generalno. Ostalo mora da se mijenja, felna je pukla i to rascijepala se stvarno muški
i ne znamo čega, ne znamo šta je motor udario. Dosta toga sam se sjetio, ali dosta toga isto ne mogu da zapamtim, ne mogu da se sjetim nikako. Tako da motor ima jako puno štete. Ja ću vam neđe sad ostaviti svakako slike da vidite kako motor izgleda i kako je izgledao taj dan posle svega toga. Naravno sve tečnosti iz motora su izašle. To bih htio da vam kažem jeste da kad već vozite motor, ako vozite motor, nosite kacigu i nosite opremu. Ja taj dan sam nosio onu karbon kacigu što nosim inače i rukavice koje nosim stalno. I što se toga tiče, hvala Bogu, glava i ruki, prsti su prošli bez ikakvih problema, nisam imao ni ugrebotinu. Kaciga se izgrebala, ništa strašno. Kako je moglo i da pukne, ovo je super, par ogrebotina ne smeta za u buduće, to se isto sredi lako. Rukavice su izgrebane, pobucale su se iznutra koliko sam jako kočio, ali međutim ni to nije pomoglo. Tako da nosite opremu. Da sam nosio taj dan jaknu sa protektorom na rame, vjerovatno ne bi ništa od toga bilo, jer su mi rekli kada sam udario u auto da mi je tu puklo i da sam ga dodatno nabio na asfalt kad sam pao, tako da vjerujem da ne bi ništa od toga bilo, tako da nosite full opremu, koliko god vozite kubika, nebitno isto, padate sa 120 i sa 1000-arke ako idete 70, a ja u tom slučaju vjerovali ili ne nisam išao ni 70, po svim izvještajima, po svemu što je viđeno, koliko se ja sjećam nisam, je za divno čudo, jer svi volimo da vozimo brzo, dešavalo se dosta puta da vozim brže nego što bi trebalo na neka mjesta, ali taj dan išao sam na posao, bio sam umoran, popodnevnu smjenu i nije mi ni padalo na pamet da jurim, iskreno krenuo sam ranije da bi stigao do optičara da uzmem sočiva jer treba da zamijenim sočiva. Na kraju nisam stigao ni do njega, ali dobro, nema veze. Uglavnom samo apelujem da svi nosite opremu i što bolju opremu da kupite, jer da nisam imao dobru kacigu, vjerovatno bi ona pukla i glavom bi udario neđe, ali eto, hvala Bogu, kaciga je bila super. Kad god budete vozili, full oprema i pazite se. Ja se nadam da ćete uživati u narednih par videa koji će da izađu. Ima jedan dosta edukativan video koji će da izađe za dan, dva. Sad, kad ćete vi tačno odgledati, ja ne znam. Dan do dva nakon ovog videa će izaći taj edukativan video. Tako da se nadam da ćete nešto dobro da naučite i da će vama da koristi isto to što sam ja snimio, jer mislim da je dosta korisna stvar u tom videu. Tako da to je to. Nadam se da ste uživali u kratkom videu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se gledamo u nekom od budućih videa. Ćao!